फिल्म सृष्टींतले नामनेचे व्यक्तिमत्व गोंयचे सुपुत्र वासुदेव कृष्णा नायक उर्फ के वैकुंठ सोमारा राती संवसाराक अंतरले। तांचे कुडीचेर मंगळारा दनपारां तिसवाडी खोडले निमणे संस्कार जाले। गोंधळात गोंधळ ह्या फामाद मराठी फिल्माचे ते निर्माते आनी दिग्दर्शक, तशेंच जंगली, हमशकल, तिसरी आंख, शर्मिली सारकेले गाजिल्ले हिंदी फिल्माचे संकलन के वैकुंठान केला। 10 सप्टेंबर 1933 ह्या दिसा वासुदेव कृष्णा नायक गोंयांत जल्मले। उपरांत 15 वर्साचे आसतना ते मुंबय गेले। तांकां के वैकुंठ म्हूण वळखतात। कितल्याशाच हिंदी फिल्माचे संकलन ताणें केलां। तातूंत जंगली, एप्रिल फूल, शर्मिली, तिसरी आंख, हमशकल हे सारकिल्लीं गाजिल्लीं फिल्मां आसात। के वैकुंठान गोंधळात गोंधळ, आपली माणसं, छक्के पंजे, गुपचूप गुपचूप ह्या सारकिल्ल्या मराठी फिल्मांचें दिग्दर्शन केलां। सोमारा राती तांकां मरण आयलें। फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन तांची भलायकी बरी नाशिल्ली। राती सुमार 11:15 तांकां मरण आयलें। मंगळारा दनपारां तिसवाडी खोल्ले तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। चलयांच्या 41व्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तीच्या 4थ्या फेरये उपरांत वुमन ग्रँड मास्टर सौम्या स्वामीनाथन आनी बाकीचे 4 खेळगडे जोड रितीन पयल्या सुवातेर आसात। सर्त पेड्या म्हापशा खेळा संकुलांत चल्ल्या। गोंयचे वुमन ग्रँड मास्टर भक्ती कुलकर्णीक मंगळारा हार खावची पडली। भक्तीची पयली सुवात गेल्या आनी ते तिसरे सुवातेर पावला। दुसरे वटेन गोंयचे इवार्ना फुटार्थ दुसरे सुवातेर पावला। दुसरे मानांकीत PSPBचे सौम्या स्वामीनाथनान सगळे रावंड जिखून 4 पॉयंट जोडल्यात। तशेंच 4थ्या फेरये उपरांत एअर इंडियाचे इंटरनॅशनल मास्टर सुबरामन विजयालक्ष्मी, PSPBचे इंटरनॅशनल मास्टर निशा मोहता, LICचे वुमन ग्रँड मास्टर स्वाती घाटे आनी महाराष्ट्राचे अमृता मोकल जोड रितीन पयल्या सुवातेर आसात। सौम्यान वुमन ग्रँड मास्टर किरण मिनिशा मोहंतीक हरयले। गोंयच्या भक्ती कुलकर्णीचो मात आयचो दीस बरो गेलो ना। वुमन ग्रँड मास्टर भक्तीक महाराष्ट्राच्या अमृता मोकलान हरयले। It's quite tiring actually because everyone is playing well, so I have to really work hard to win. But yeah, I'm happy with myself. Today's match, I think, lasted almost for around 5 hours. So, how do you keep your concentration in such a grueling game? Well, of course, it's obvious that I could not keep my concentration because she got a lot of counterplay. So, but I think both of us, I mean, in time pressure, it's normal to make mistakes, and we both made a lot of mistakes, and then finally I won. But well, the secret is to drink a lot of water. भक्ती 3 पॉइंट मेळोवन तिसरे सुवातेर पावला। ओरिसाचे वुमन ग्रँड मास्टर पद्मिनी रावत आनी गोयचे वुमन इंटरनॅशनल मास्टर इवाना फुर्तादान आपापले मॅचीन जैत जोडले। 3.5 पॉइंट मेळोवन दोगूय दुसरे सुवातेर आसात। The 41st National Women's Challengers Chess Championship in progress here at Pede Mapsa is using the technology to its maximum. The top 20 boards are connected through an online system, and the games are going live on the internet. This is round number 4. What we are seeing is table number 2. It's a game between Mokkal, Amrita, Sunil and the woman grandmaster Bhakti Kulkarni of Goa. Here you can see that a player will be operating the moves. After making the move, she will be operating the move in the small instrument called Mondroy, and it will be transmitted live, and wherein a control system is there. From the control system, the live game will be seen throughout the world in the official website of ASF. If you see this game, you can find that black has just completed move number 21. Yeah. And when they make the move, it will immediately reach Sir, any top tournament in the national and international level can be tracked through this website, padmonroy.com. Yes. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी श्याम सुंदर फट्टे। इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।